kamulithiri wa Miru TV kankwa tuweni kirinteto cia Miru TV utuko bita wa tiri babu na monanile wa mathithio ni Paul Ngujire tukiambiria nteto cieto ikundi kimwe kuma Muringene nikigunikite na kiema na ite kuma kire MC wa wodi ya njia Mwendali haraba keripo wete intobibi abaguna bunene no ntuba komborane thacia bakona mbesa na we MC Mwendali akiaire na ureti akari gutonya niki ikundi nikenda bakomba kugunika kuma kire thirikare no ntu thirikare itete cia Tokiombe mwandiki wetu wa nteto Mureithi waba no banganitie ripoti kimwe kia gikanisa kuma rutenero Muringene ndene ya Jia Ward nikitethekete na tent inene iria bakethero bagitumagira nuntu bwo kwitanga giciao o amwe na kuromba mbeca gukurukira yo kikundi gitetheretwe ni MC wa Rutereruru urawizikene ya Mwenda Ali na nowe munini wa speaker ndene ya Meru County na alikiti kuga ati we na citaniritie nikenda komba gukiri kundi na ningi antu bara bati kundi ne bomba gutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundine arwario kubareterete tent ya 50 na tukumba kuba tent yu na provide interview na matoyo ndero kumbekana no tuko ina ngwataniro uinde MC onjia na ngavana wetu mutumonto edingia na hii program ile tuambirikisha kwa empower tubetu na mashinani na tengira ndari mbayo twaerenya kundikia mbayo mazingira tuwire yo impangilio ira twina yo kwa empower wantu mashinani na twadhiria kwa yana tent no tutugeta kwa kundikia tent side ambayo side Muringene kundikia Kilune tubaya na kinjike Mutine tuwire program ile ngini yoto yite nione kwa yana check table banking program ile yoto ameanjiria kiume kimwe kuma tai ikudibije mnimbie kite request kwa kwenda kwa wa ngori sheria kwa kwenda kwa wa ngugu shia kuredia kwa kwa machine shirashia ko hatch kwa kwenda kwa watu machine tulato kugambe ngare na program hiyo ndio tukaendelea na shushe kwa watu wetu mashinani so duare ntuko kuirwa keno ndo kundikie gitari aten duare tu vaten na membe bawiri tu sana Bumibila tuendelee kwa thirikari ya ngavana mutuma twethingia support tukona nao ciumanĩria muno na ngũira kwendelea nacio amemba bagikundi kibakiaria ni bacoketie nkatho inyingi muno kiri MC wao Mwendali nuntu bakubarikana kubagike tent yeji amwe na ite ngucokeria thirikari ya ngavana teithingia nkatho bena MC wetu Wanjia Ward nuntu boturetera tent tukuibwea nuntu patenti batureterete ibwea by empower wa mama na tentira bato arware kanisa neye kana kire kundike kianji KMC Kangons Kingdom Manifestation Church no ntubo bwa muno bathithia na iboya twatana mbere kurombera thirikari ye tukiya kwa kanya kakura tentie tukiya kanya kala ya muno kana inya tukarea kura kwa uo kumi gucokere Murungu no tubwa utunankera mwesimiwa wetu no tuno tumite twithira twinio andi baugite into bibika batethia anene no ntuba kureta mbeca gikundi-ini giki na bombe guciukiria aturetere tenti yetu wa mama kumenya tenti rera tore yo komborwa tukoyambira cietu twaika account-ine na twaika account-ine tukarititha cia ngui na ikundi kietu kiaita na mbere no tukwa mwathani batu torua na paturi Mwenda Ali
na ngavana wetu Mutuma Twethingia teruane 10 bila naito kwenda kwariria anto baba bakureta chochezi bakabwithia maandamano bato tumera ndaka imbite kubwithia maandamano itobera bakireki taini tara maendeleo na muthiuyu tethetu mwendali bena Mutuma Twethingia Meru County 10 bila Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe njia Igembe Central. Kadha semwanya mwandiki wetu Murithi wa ba no nto baribotu na njira y'inkinyaniro tota na mbere na bwasiari bagatutune primary rwarene primary na Kinyankongo primary kuma wadine ya Igoji East Station bunge ke Southimenti ne bakuromba mubunge wo Daktari Shandra Kimwiti kubakira bioro kiri skuru iromba ryo ni myakoi ikareke nonto ni baukira anaboto turobo kiri kaitene kambura yete mwandiki wetu wanteto defo gituma nobina riboti nabo aciari bacukuru ya Gatuntune rwarene wamwe na Nkugwe kiri gicigo mbunge ga Southimenti wandina ya Igoji ni baumirite na kuonania kurega gukena kwao nyuma ya bioro bya cukuru ici kwithira bithukangite bunene kiriana nto bioro bibitikari wega kinya na no bagwe nabyo ukithike ukaiwa kinya tugutamya oyo mingi yana nonto tanande gwetete kura bioro byetu mbithuki sana baja batuthithirie bioro byetu nonto kinya twana tutu nini tutumira bioro biu kinya batebia gata kirogo basi no mete kinya skulu ye nguromba baina ije nyaba oje kinya ba ototerigia kinya no na bioro bibyake ano kwa mbulene tuitete na mbulene na ntwana tutumira no roba no twamuge tugasingi kinya nabyo nera tukiaraniria na aciari bacukuru ya primary ya Gatuntune bomenerete bunene mujumbe wa gicigo mbunge giki na kinya kuria bioro bya cukuru eje kwithira bikithondekwa kinundu bakwamuka mbio mukangi kinya ntere tukomba tusadire kia ina alale akaigua keja no atutetheria gatwakira bioro bingi iromba ria kwa kiri MP wetu neja igwe kiriro gyetu atuthithirie bioro biu nonto bwana betu ba skulu tugukinya cukuru ya primary ya Nkugwe na boini kioro kimwaki bethirite bena ke cukuru na ije thai skulu ile tumira kioro kimwe ona ana baba nini na bakuthangika muno are kinya bo iromba riao ni mujumbe wa gicigo mbunge ge Southimenti ethira kibathondekera bioro ni untu kagita kambura bomba kwithira bagita uturo bwana andraki ona ale ole tugukwerensa wijo twakire kioro ndene skulu ije cari ukuthiete kula kwena thinembe twakulomba na gitio gikinene buru weje wigwe kiriro gya ciari bana ba Nkugwe na alimo nonto tugateseka muno egitari wona kwaura wana Sandira kire gwankwira twirigite kuona utethio bwa thirikari kire kirasi kira gya kiane kathuri na mwanka na arua ni utotwire riu mwanka thaiji kinya bioro bia twabokara ithiria ara just imagine njara ithiria bioro biana na ni ana ba kuona banini ba mbebe kinya alimo beto bongwa ne twije gatwitaji na twije weje ta gutwitaji kairi oaja ojo na twije twakuritagira ngugi na twije tutura kukuritira ngugi jiaku iromba nande ni kire mujumbe Daktari Shandra Kimwiti kuthithia ikaro bya mwingi kana public participation ni kenda kethira kimenya mathina jara kariba guntu kuku bethirite bagikurukira na kinya nkuruki ni kenda komba kubatethia ule mwana kuthomera kagwampungu kathanthatu privileges iria kwana jia thirikari nene ningu expect kia mono moro kana Nkugwe kana rwarene ethira kiona gocio ningu tike mona kuthomera kiorone kiria mwana wa CBC kana tutu ni intini twana tutu bugeta baby class na mono akuthomera kioro ara kagwampungu ni uma mwana atigana nitwe riu na aja maingi kaja manene kaja maingi kaja manini kia nkuromba mheshimiwa Shandra Kimwiti uria mujumbe wa Southimenti uria na CDF neje kire aciari neje na tongire bubangi auria o every school kana every village ni mbio yongo bukwenda twena a certain case school emwa igurwa geto primary enengero over 4 million lakini okaligwa 4 million barakira school ina population yana 30 to 40 but tukata kile mtu geto I think te class ya kwenda thai tondu class kiwa boka 80 million yotiana bali antwariku abato ake class gotia simu baliku school iria so mheshimiwa Shandra Kimwiti oigwa kiriro kia bubangi kuja utusikize huku pali tuko tulienda mbi tuge tuenda ethani roje tukwenda ethira ni alimu tukwenda
kenetha ni bioro lakini bioro okwe bangi bakiuga let it be the first priority na ningwitikia nsame uchi yaku kana jobe to bond coordinator ndo tavio mheshimiwa Shandra Kimuiti they are missing you tontu batwe nkwere umata uma 2027 okeja kiretwe no tutumira bond coordinators no tutumira village coordinators o wherever urobetaga ukaenda wananchi ona ubali na waja nkugwe aja gwetu tukambiria na kioro kiki tukuri no atwakire kioro CDF ri mutoni mugate juri kutura ntu bankugwe wataga tunturo rwe CDF ri allocation wana iyo nenkriji onde jamia ke 5 nembi bonete so it is right time umandagene kinya ndiguru ujothikire wananchi kirabakwe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Hibaya sana Jeff Ogituma. Na rwarero wa Kibwa State Road na kiani kia ndege Meru ni rwatite mwanki haraki ya Steve Murungi Kanyanya na rokomerere matai tiki mubunge bore na asumerete na kumenere bone ne baraba kwa sambaru untobo hakiwa kurena mirandi kadumba ila thirikari yumba kubwithia na kuguna akariba Meru imwe kwa imwe nkolokea rwa thirikari ni eta ya nerie siani bandege bila bietethia Meru ya Isiolo na nyuki akibaromba kumenyerea strip ya Southimenti nikende kareta ngu ikana ikende karita nguira berigirite kyani kikero kurita Orira waria wa Kibwa State Lonjo wamona kiani kiandea kaunti ya Meru rwetete na mbere Steve Murungi Kanyanya no rokomereria giteke mbunge wa bore na chumirite na kumeneria ntobobo nene akiwa mirandi ria kaguna akarie moko moyo nto stima kana barabara ni yo batere kwethire kiarirwa omuntu arija story tiawe especially chamanto jaja kwirwa ito gwakirwa State House anga State Lonji menya ntego erewa anga ito gwakirwa airport ito gwakirwa golf course anga golf club chaujo ndemo to kurega bati bure tuthithiria manto jaja egita ririku riria tuina mathina jangi ja maingi chabataritie kwa priorities tuina barabara mwanka thaiji bwa promisere gutike gikuthithwa tuina cibitari bura promisere aja boga ni guthio level 6 hospital itirathirinya gwakwa tuina duokari jibogo twere kauma ngai embu yume ngai makutano ingi mara ingi kumene na itu kumenya ari kwambiria na nari kwikathirikira nteto ici bogo twera thaici icha kugeria gutwangaratania nikenda siacha bona kwa kuija kwaringira gituma na kuringira siacha you launched kwa under 15 billion trees in this country na Meru rimwe ire batariti ngwete ki kwa under ketherate billion imwe half a billion that is 500 million miti ire batariti kwa andwa mwanka thaiji ri Meru kenda tugita miti tuika golf club tugita miti tuika State Lounge imiti ngana to andite imiti ngana bura andire kenda bomba kugita miti wingi bokwenda kugita ki promise yegana re kumijara twere ujuria no kenda jange jakirema mbere bondere gutwa promise ingi turitire ningo girito egie batu a Meru turitire ningo gi wananchi ire itwegie barabara ire itwegie urimi bura botwegie icho nteto ire to kwenda kuigwa ta State Lounge nya ira twina chicho ngo tuterathiria gukurukania na president arara State Lounge ntukuingana na ne anto bangana bangugi beto bakethora be State Lounge gakwa ejania na anto ba Nairobi iba bejeta gwita ngugi uti anto beto bakeja gwita ngugi arafu bejeta guturi bwa ka State Lounge golf clubs in this country kote golf club deigwa ne public tutera ginyau ne akethora ere mbere kwirwa in golf club we public ne ere akero bau para nkuiga bakiuga golf club yakwe no yanka kiuji I think uji na guchetha golf ntore ne mbainda yoka miuria ne riko fainda utiuga ne riko tafadhali tigeni gutubeba ubu kwenda gutubeba na wananchi tigeni ubathoka bututhoka egita na yakabo potiani Kanyanya kiareria wa Kibwa kiani kiande ariwa ne wenyangia bonene unto akwa Meru tena miunde wakwa kiani kiande ende siani birabiro ibe batere kumenyerwa ni kenda bieta na mbere kuguna kari iti acha bakuringa acho gututakabakabira kinyoka aboria munda jora bete kwa kiani kiandege kuma roire gweta Isiolo ikilomita ingana itekinya utethirinya ndake 10 drive ta barabara ebui gweta Isiolo twina already airport ya Isiolo aruria egweto international tengo gikurita no twite ya resources ezi nge bora ndakuja na ndebo gitange munda butwara bukagura tienu to plot twenu konene au arabu ga hoteli tienu na arabu ga kanyomba tienu ende butwire ibo kwenda gutwakira air strip yet twina airport ya Isiolo ite kuraja twina nge na nyuki ya ite kuraja twina air strip ya jo centriment ire kino to bote ko me upgrade e airport mbere bujeta gutwa miturwe bori tujete ko air strip
inyabi yani bia kwa ya strip bia ngoto nabio na kire kiara kia ngonga na kira gituikite kinyamara kiria kariba kuntuko kwa kaita kara ya rukoro na ruru itawa meru town to kaletero aburi rukwa too much kintu kigi kwa too much na thaizi kwini nya technology nurante kumeana ata county government ya meru nya yakari kwina technology thaizi ya mate jakweza jakathiwa chaka create kinya fertilizer chakathithia kinya plastic ikathithia into bingi lakini na ndi nabo bare jaba turetera rukwa ba tutigiro bate kuthurane bate kumenya ora waithua na ndi barabara na ruriro ikyo ntu nyokwo na ntu bakiajwa imirimo inyete kwereka ukeja kuthura bote tumira technology ire yo thaizi ya ku conserve environment bujo kia rukoro ruthithwa gintu kingi kira kikomba gutethia ntu Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni Ibwa sana mwendo la ibuni. Tuta na mbere manager wa Isiumbunge kia Tigania East Alfred Mwirigi Kiranga akiaria misamani onena ikundi mwanya wadi ya Mikinduri na wito wana barabara ya Mikinduri wita kuna timu wankagatithi na yekiwa lami ikaguna antoba anterubu nene. Nkulukina wite kwa miaka kadhumba hasiasa ni bedrete bakiromba kura na barabara uhendu mheshimiwa Mpuru Abori na rombere kumikira lami. Nkulukina wite mheshimiwa Mpuru Abori na umbete kuromba mirandi mwanya kuma kidhirikari nene. Adams Muturia Wadhirinja nowe na ripoti. Tuanze manager wa Isiumbunge Tigania East Alfred Mwirigi Kiranga akere kiri mchamano mwingi tere cha Mikinduri awite barabara ya Mikinduri kuna tega TV nerethirite kiromba kura na siasa wakaita kara ya na ndene kite kona kioria mbunge wa Isiumbunge Tigania East Mpuru Abori atete na mbere wicho maniro kira barabara lami alamo ankira thio mbeto ikira lami kuma Mikinduri mwanka thokone ya mlango kwa kuma Mikinduri eta kuna pe mwaka TV ne inge ta siasa kuma kaita kama ntomongo utene akaita twa kwa letwa mheshimiwa Mpuru kumarambere ana mwaka kwa 16 ameomba ya kulonjwa 2017 leo kina mambo ya kwa yete mtonge kirotine eja Gloria eja kudununga eja osenja kontrata ya ngokuru nyama mudeo ikirara mheshimiwa Mpuru akoya temina rete akubakuza kidogo Kaila mila mikoinama na ile kwa fantastic class ile erona tikarudi Nairobi Nairobi kuringana na Kiranga wite barabara ene otwethe monene kira kariba Isiumbunge Tigania East muno kira biashara bara betha kirite into byo kumantereche kunati akwenda kuinyango bakunati ke dabara ya bari no mabuye nyembe itura akora mitene nyembe chocho yande na wi kora ndi chate de bakura mbona kuli mabara mwaka kidine nandi ya ikra lami lori ya umira town choma ngende chote nyamo ati chakura Mpuru nandi yote tera PTI mheshimiwa Mpuru ya miaka midhia 2017 tena ya umaitene mtura yedra yaki tena toa investe eko ya watchman ale akumeana bakongela no computer ale akumeana bakongela kwa amekuja miaka 5 Mpuru wake ya awambete bakuinama kochoka 110 airewe tamaduni ya kudira Mpuru wake ya kumtira akwenda kwa duare inaleta 1630 na bangi wakonjela kuyakelekwa mwana bo Kiranga wite mbunge Mpuru Abori no atete na mbere kumba kwithira gitutera na ochwera kariba ya mirandi kithumba arombete kwithira gitumire thukure Mikinduri TTN na ndiniro kite kona ochoithe bonene kuma kirithirikari nene na ndiombete kwithira kia hostel chiringi milioni 100 yendo waya kenda kwenye sukuma mheshimiwa na kiroto na TTI arena by 2027 etena kuruke nginya yenda kwenye sukuma wena kuendelea yenda kwenye hoteline wena kuendelea yenda kwenye ngu wena kuendelea yenda salon wena osuka yenda kinyozi wena kwenye Mpuru nandi yote na kiongela matu yonde bisa ite itakore kwa Mikinduri aite arombo 1 milioni yana antoba using baraya tumekandia pale itakudima akwenda kwa tote itawaki wa oso ni milioni yana limwe umake mheshimiwa Mpuru TTI sukuru yale kwa au tikarone ka Mikinduri Mpuru nandi kaloi Ngiripotera Meru TV kuma Tiani Betanda Msmuturia Wadhirinja
Ibo Adams Muturia wa Thirinja na muyuthi umwe kumenyekana ya Franklin Mongera na umirite na kumeneria bunene wako kwa State Lodge arawite mwitho yutibatere kwinyangwa. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga niwe wina ripoti yetu. Mongera na umirite na kwithirwo akirita ugambi bwawe na omba kwithirwo akiuga ate kuona kwagirite State Lodge kwithirwo egiakwa gitoro ne chenchwe na ikwe kunge Gitora ko nbeto Franklin Mongera aka Frank Millionaire woni ndronere tokea wa State Lodge aja kambakia ndore State Lodge etethia yi kugitanga mete muidone sino baike State Lodge na ara tamulika na ara KK no mpene nyeke mona KK kina konje kenenge iko na ara mulika State Lodge yako no lakini wakatao ni na developereje mero beraba utakunyange pesa utakwaka State Lodge re batabija bakapita development mero baka kanyarangie mo mero akinyoto kwa na estate dai mtu akete yellow black blue in town disorganized oteka bros yaki na the State Lodge town ka the state na tena State Lodge physical appearance kwata nyomba si yaki ora nyejerene njerete panu njera kanini nyomba yako itena plan nyomba inye mtu ora kwenda nyomba sino yenye na underground ora mtaka yako mbona nyomba kaza parking gari ndeworo da nyomba mtu arakabura kwenda ende State Lodge etevya kuitanga mete toto na yera otedi otembure mbura bakonda tambura orere kacha wewere munda dobati kurwa munda State Lodge yakwa tota mamuido nyimoshi tuchenjire ku very onto itona wa wisida kimero yonekana antu kwa tourist kona environment njega ukarani ya nyumo ina igeta ara kwena show ground ya karata mbecha show ground ina wantu ba yakubite ma cultural sesi ya mero cultural etomba kudithirwa kana ntomba kumurangwa otema antu bakada batete nayo woni ndo wanyama State Lodge manjenge dithirwa na tianye kanto konge mpura tana yana bondo batadithia hanya wa mpuro na ara tukaturo na State Lodge yako no town ingi nyathe na ara kwanga bana ebatu tunyamero iko mawa gonto kongo wakora to thitha ya nto amwaja na otengu development ko nyanja ara kwa thithirwa woni kwankona grabbing land bakwenda barenda mbwa ko ya eka iko pepteyu bongerega na kenda baka apartment yo udati ebu kona ni ebu no koraboro no tututaro ya eka niga na ground niga na bekoni na sho kinya muicho ina enda manjoni kona ya wamba no tututoro ko manto clear yes Beta MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Iwe sana MC Mwitonga. Na kariba kamba kendi bawati tembaru wako kwa State Lodge. Harapu wete asia sababa ingini bari anite na murandi juu. Harapu wete murandi juu baguna bo nene. Na kinyane borete asia sa kureka wekira murandi juu siasa. Ndeto ya ntobakamba kito tekeretie obisi yeje akwaja. Na to na kogorwa no bokuwa ntobato baune ya kariba kamba kena baraba sheregeretia show ground na State Lodge kugerekerwa gwakwa bakiuga bobare tayari kwa mukira murandi jojo State Lodge ntereyu State yakwaja kamba kia tugakara bwega tuli na nyomba cia cia gukomborithania twakita nyomba cia gukomborithania ingwete kia nyomo era ya kwaja tukona aritwa baba inge na tukafaindika batu tutakwenda gukara nyuma kaire tulenda twithairo twina mbere na mendereo tutenda gutunywa yeje na nde twatunywa yeje tugeta u twina kieni gya gwakwa State Lodge aja no yega kwa na mobisi jakwe na kenda tuona na betu bomba kuandikwa nyomba yewe gakwa na kana obisi gakwa batu ento bakamba keto kafaindika mono ana beto bakona ngugi njira cieto igeta bwega na ikyo tokuga batu tutakwenda kwa antu banyuma na ndekaire turenda kwa antu ba mendereo enda tugwatira ugatugwatirite na meri tugwatirite State Lodge na State Lodge na meri o tugwetio na tutakwenda tunywa ibo gwetekeria tutunywa twatunywa tugeta antu beto Benjamin Kimathi mutongere wa mbeu mbithi kambakia na umirite na kwithukira tongere bakorwa na murandi jojo wethera turete State Lodge aja kambakia kiki kiama egitare ringe kambakia twirije kenene amba etwirije kenene manto ja mai lakini thaire murungu oturingera kiama iro tukwigwa antu iboringe tuma nau bakiuga State Lodge imuito tukugitangwa turenda obwira State Lodge te muito tukugitangwa State Lodge office ya ACK yombeta kweja na mundaja State Lodge yomba gwakwa na te amanto jaja ari ruegoro jatwiro jari twakagiti nyarera munyare gitine kwa una ndebo bakwenda kurona thirikare mutuma na rinda kiome ibachokere akwe na twebera batu thirikare mutuma
na inya deputy o turenda bakaria teria riri uko imakana ni urongo no monka batu tutetekiire tha iria development ikuja nture ni antu baguchumeria na kwaria nau na nau inkuona antu ba Southiment baruga ikonara kwa metongo inkuona bange bakiuga ikonara kabatu tutekondisafu kwa twena state ronji kambakia ni ara nawe kuringana na Dennis Kithinji uria kinyawe ni mutongeria ntereyu uretie thirikari gwita na mbere na murandi ju kwithirwa jwa kabagunane na jaturi bakambakia kiure na boa siasa gutiga wikira siasa kire murandi jojo na tutitwa kuringa siasa mwaka nenda mwaka rundi o mweri o mwaka itukuringa siasa rene gitara maendeleo na non thirikari ya William Ruto na anda barabe runguru awajaja governor wetu Mutumanto Ithinkia na deputy Oweri Ndakiome na kinya honorable Rahim Dahund na tongere barabangi tumbete kwithwa twithura ninya barabangi batumbete kwithwa bakiringirwa kura bethwa bendera twinde turi atongeria tukuga atiri rene gitara maendeleo nekeja kwithwa thirikari ni irarungamira nontu county ya Meru te kethwa erhembere gwakwa state lounge itonete county nyingi muno igiakirwa state lounge batwendera kwira thirikari tumikire inya tumire atiri ibendere na bete na mbere guturetera project yeje aja kambakia nontu itukumienda nontu state lounge yeje ta gwakwa aja kaije manufaa ke batwe yeje ne gatuma barabara cietu inya ciria ci around aja cibue itukumenya security yetu ikabua itukumenya mataja keja kumurika guku na inya opportunities ciangu gire ikethro iria aja tikeja ende kwina antu bate kwenda batwe tuona maendeleo nikenda baira gutwa idea 2027 batwe ibo bakeja tuthithiria maendeleo ki report na Meru TV kuma kamba kigicigo bunge kia Northiment Mbita Mutugi wa Kiambi na riboti ni yetu ikira katanta kiri nteto cietu utuko barware ngakwendera utuko buthongi bita wa Tirimbabu na monanile wa mathithio o kari Paul Ngujire